biggest mistakes, I still hear it today from young people. Oh, I don't have to worry because I'm still young. Yeah, and that is death to most people, because eventually you get old and then you're not young again. One of the most important things you have in your life is time. It's one of your greatest assets, or it's your liability. You know, I just turned 70, and I have friends who have nothing. I mean, they have zero. እንታይ ይብላሎ ሓንቲ ካብታ ዝዓበየት ፀገም ኣብ ሕብረተሰብና ድማ ጎሊሓ ዘላ ፀገም እንታያ ንመንእሰያት ተጋጥሞም ኢሉ ንእሽተይ ዘለኹ ከርክበልየ ነው ከርክበልየ ዝበሃል ጌጋ ምዃኑ ምክንያቱ ኣብዚያ ዘለኻያ ግዜ ንእሽተይ ከላካ እንታይ ኣለካ ኤነርጂ ኣለካ ሓይሊ ኣለካ ግዜ ኣለካ እዚኣቶም ቶም ዝዓበዩ ግዜ ዝዓበየ ዝኸበረ ኣሰት ወይ ከዓ ክቡር ነገር እዩ ንዕኡ ተጠቂምካ እንተዘይዓቢኻ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ወዲ 70 ዓመት ኣለኹ ደቂ 70 ዓመት ኣለዎ ገንዘብ ዝበሃል ናይ ጥሮቶም እኹል ዘይብሎም ኢቨን ጥሮታውን ፌይል ክገብር ስለ ዝኽእል ዝኾነ ገንዘብ ዘይብሎም ኣብ ሽግር ዘለው ከይሰርሑ ሓይሊ የብሎምን ግዜኦም ብግባይ ተጠቀምሉን ስለዚ ንእሽተይ ዘለኹ ንእሽተይ ዝበሃል ካልእታ ኣብ ዘየላ እንታይ ይበሃል ቲኔጀር ዝበሃል ዕድመ እዚ ቲኔጀር ካብ 12 ክሳብ 20 ገለን ክሳብ 19 ዘሎ ቲኔጀር ዝበሃል ዕድመ ይነበረን ኣብ ዓድና የለን ንእሽተይ ኮንካ ካብ ወዲ 8 9 ዓመት ንስድራኻ ክትሕግዝ ትጀምር بوغيركا دما اخول سباي كون كحداركا تمرح سلازي تينيجر زبال دارغا نسب كاب حرافنه زهدم زبلو بزحاتيو نقدفو نشتي تبل تلخا تغاغل لخا نشتي ايكون كان نيكست قال كابتن جاينتس زخونه دما دكتور مايلس ماندرو كمخرناي result of mismanagement and the way you correct a crisis is management because if whatever you mismanage you will lose. That is powerful. That's why management is so important in this process. Whatever you do not manage, you lose. In other words, God will never give you what you pray for. He will only give you what you can manage. ኣብ ሂወትካ ብጽቡቕ ከተመሓድሮ ዘይከኣልካ ዘበለ ነገር ኩሉ ክስእነ ኢኻ ይብላ ኣሎ whatever you mismanage you lose ገንዘብካ ግዜኻ ናብራኻ ሓዳርካ ክተቕሶ እዩ ጽቡቕ ጌርካ ከተመሓድሮ እንተዘይክኢልካ ክስእነ ኢኻ ኣካላትካ ጽቡቕ ጌርካ ተዘይተኸናኺንካዮ ክሓምም እዩ ገንዘብካ ጽቡቕ ጌርካ ተዘይሓዝካዮ ኣብ ሽግር ክትኣቱ ኢኻ ስራሕካ ጽቡቕ ጌርካ ተዘይሰርሕካ ክስጎግ ኢኻ ሓዳርካ ጽቡቕ ጌርካ ተዘይሓዝካ ክፈላለዩ ምስ ደቅኻ ጽቡቕ ዝምድና ተዘይጌርካ ክጸልኡኻዮ ምሳኻ ርክብ ክሎም ስለዚ ዝደለኻዮ ነገር ኩሉ ነገር ኣብ ሂወት ጽቡቕ ጌርካ እንተዘይመሓዲርካዮ ክስእነ ኢኻ ይብላ ኣሎ ኣምላኽ ድማ ክንሰምዓና ናይ ኣምላኽ ነገርካ He will only give you what you can manage. You pray for a new house and God's looking at the apartment that's unkept. So he only gives you what you've proven you could manage. ኣምላኽ ድማ ኣብ ጸሎትካ ስለዚ ጸለኻ ኣምላኽ ዝምልሶ ጸሎት ይብላ ኣሎ ንስኻ ከተመሓድሮ ትኽእል ተኾይንካ ጥራይ እዩ ንዘይትኽእል ነገር ንኣብነት ኣካላት ይብካሎ ጥዕና ሃበኒ ትብል ነቲ ዝሃበካ ኣካላት ብትኽክል ዘይትሕዞ እንተለኻ ብሕማቕ መርዚ ትቐትሎ እንተለኻ ምንቅስቓስ ተወግድ እንተለኻ ጥዕና እውን ኣይክበካን እዩ ስለምንታይ ጥዑይ ኣካላት ይብካ ከተመሓድሮ ስለዘይከኣልካ ከምኡ ገንዘብ ሂብካሎ ነቲ ገንዘብካ ዘይተመሓድር ተኾይንካ ገንዘብ ተወሳኺ ክበካ ኣይደልን እዩ ገዛ ክገዝእ ደልየ ትብሎ ኣለኻ ነቲ ተኻሪኻዮ ዘለኻ ብግቡእ ዘይትሕዝ ተኾይንካ ገዛ ንክትገዝእ እውን ኣይከፍቅደልካን ይብላ ኣሎ It's one of the most important lessons in life. Whatever you mismanage, you lose. If you mismanage your body, you lose it. If you mismanage your marriage, you lose it. If you mismanage your children, you lose them. If you mismanage your money, it goes away. When you mismanage anything, you lose it. And so in crisis is a result of mismanagement. And the way you correct a crisis is management. Because if people don't learn to manage, they will keep losing what they 1942, because it was the day you purchased your first stock. We should point out you were 11 years old then. Right, and the day I bought. I mean, the headlines. The other side. Yeah, the headlines were. እንታይ ትብለና ኣላ ኣናይ ዶክተር ማይልስ ማንሮ whatever you mismanage you lose ኢልና ሕጂ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ወረን ባፈት ሓደ ካብቶም ጃየንትስ ናይ ኢንቨስትመንት ዓለም እዩ እንታይ ይብል ኣሎ መጀመርያ ብርኪ መዓስ ገዝዩ ወረን ባፈት ኣብ 1942 ከንታይ ነይሩ እወ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ብርቱዕ ረስኒ ኣብ ዝነበረሉ ዓለም ቃልቃል ትብለሉ ኣብ ዝነበረት ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ውግእን ሽግርን ዝነበረሉ ግዜ ወዲ 11 ዓመት ወረን ባፈት መጀመርያ ኢንቨስት ክገብር ጀሚሩ ስለምንታይ ክነግረና Terrible every day. Within 2 months of this. This is the New York Times from 1942 that day. Yeah, the 1942 New York Times. And that day that I bought, March 11th, the Dow Jones
cracked 100 on the downside. There was a 2% decline, which would be 500 points. Before, on March 10th, I said to my dad, I want to go all in. I had $125, and I put every bit of it in 3 shares of City Service Preferred. And as I pointed out to the crowd, I bought that stock at 38.25. It was down from 84 the year before, and it was down from 55 in January. And I thought, I'm really buying it cheap. So it went down to 27 after I bought it. And then I did it, and it went up to 200 later on, but I sold it 40. أقدس ملختناتو نسو انتاج أبتو وانتي انتاج قبر كم زخالة ودعسرت على عمد كله أبت زبرت الزخاف ان تاريخ علمنا كاب كلا يكونات عالم زبرت أقام أي قاطر ما كسب حج مهنياتو مليونات سبات حجرات ملو مبزحت نجارات عالم في الليل ما يوروبا أمريكا أبرتع دم فساس برتع زخانة زنبرو لك زي أفتك زيتي دعر عجي سلام كوني ما ينفس قبره يلوز حسب أزي بوزيتيف زخانة سبت رايو إن فاكت أفتك زيتي زجمرة ورم بافت جد كل جزء كرايسيس كما تقولوا لك أنا عايد مغرنا أب جزء كرايسيس وجوديو أجرديو شجرديو كم جزء لنا يجزء قون كله مبزحت السب بزعبه إنفستمنت يحسبني بعيني إيكونومي بعيني إنفستمنت كرر خلوق أنت يزبل تزبل أي إنفستمنت أب كم جزء مخنياتو أزيب بلوس نجارات قد سولو سب سلزي اللي بحصور كترغبط غل سلزي أبتشان إسران سلستن مجمريا أبتشان إسران كتجمر برتع كرايسيس كسب حجي قتل له إنفليشن ويكمل هرناي وقتات كابلا على حجين تحت جزء ورد جمير له وجناي روسيا نري لنا ما عاد عير قراب زلوا الجزء تزبلت أن إنفستمنت ورم بافت السوم خانو تحرك على يكون عالم بزح جزء بتتجا جامي نحنتي $500 نزنبرو ل 100 بليون جنزب كعب زخالة من نفس ترى يكونس مليونات سبات كهبتم زخالة هذا كابتن جينيوسيو تمالغتناتو نتونس زجبرو نحناون بنشتاق عمنا فليتنا عبسوان زدما تتأنكرنا زعدل زين تحليفنا ما بتاني رزق علينا عن صبت لنا زعدل زون كحلفنا تنكر إلنا كنتو كملوا لنا أجري يغمى لهم next هذا ليك زخانة دما كما خرجنا كجمري نسمع يو please like بروز فيديو this can change people نايدك سبات أو مرات حساسبات كغير زخيليو مليونات سبات كسألوا زخالو بزربهم ديكونس بتكبارهم يعني رزالنا let's go now money. You need a product in between. The bank can't. Most people shouldn't. فري وزر لهم زي جراند كاردون 10x بالمصحف قالوا مصحفتن حدا كابتوم بناي جزاوت بيزنس بريل استيت مليونير ده يكون بليونير كونز قالن بزحت سبات زصلوي سنسيشن نا انترنت يو let's go نسمع لي انت بلالو Most people shouldn't buy a home. No one should buy a home. Interesting. Homes were not built for people. Homes were built for banks. The bank created. እንታይ ብላለሁ እዚ ብሪል ስቴት ሃብቲሙ ብገዛውቲ ሃብቲሙ እንታይ ብላለሁ ማዕስዮም ሰባት ክገዙ ዘለዎም ኢልወሲ መብዛሕትኦም ሰባት ገዛ ክገዙ የብሎምን ስለምንታይ ገዛ ንሰብ ኣይኮነን ተሰሪሑ ንባንኪ ተሰሪሑ እንታይ ማለት እዩ ንስማዕዮ it's really crazy ነተሓሳስባኻ ክቕይሩ ዝኽእሉ ሰባት for people. Homes were built for banks. The bank created that product to sell money. You can't just loan people money. You need a product in between. The bank can't lend money for just money. Like you need a reason to borrow money. Oh, you're starting a business. ቀዳማይ ነገር ብዛዕባ ባንክታት ባንክ እንታዮም ዝሸጡ ንብረቶም እንታዮም ባንክታት ገንዘብ እዮም ዝሸጡ ኦኬ ገንዘብ ንኽሸይጥ ድማ ንብረት ወይ ሓደ ኣቕሓ ክህልወካ ኣለዎ ብኡ መንገዲ ጌርካ ክሸጦ ትኽእል ብለና ኣሎ እሱ ድማ እንታይ ኢሎም ሓደ ገዛ እዩ ገዛ ንኽገዝእ ሓደ ሰብ ገዛ ክትገዝእ ተደሊኻ ንሳቶም ዕዳ ይሸጡልካ ማለት ወይ ካቲ ሞርጌጅ ዝበሃል ይሸጡልካ ስለዚ ረይ ወስምዑ ብኸመይ ከም ዲዛይን ከም ዝኾነ እዚ ነገር እዚ Like you need a reason to borrow money. Oh, you're starting a business. That's a reason, but it's really risky for the bank. Everybody should have a home, right? Oh man, that's pretty good. We should call it something like the American dream. Can't just call it a house, right? Everyone should have one, right? They got the politicians behind it. Yes, everyone should have one. And then what they did was basically those homes were built for banks because who made all the money on the homes? Wasn't even the builder. Certainly wasn't the homeowner. It was always the banks. أبزي أكتر دوازو لكم جزاي تجزوي كنا نبل دلنا بزي فلتات جزا مجزاجن كل جزية كيف لا تخد جزا خلها وأنا جزا منها البعض شيء خاص بخل تزعبي إذا خاص بأكل ريل تبانكيو مغنياتو تبانكي إذا جاي مناتيو مغني كاب مجمري ولا تم صراحة جزا وممكن البنك يكسبوا لهم سلازي جزا نبانك جزا كتلك أحد كيت كلها مغنياتي حطوها بيزنس جبر دلين تلكام وكبيزنس ريسك لهم جزا دلي يكتبون كل حاجة ولا حد
بزح جزء سور ريسك لوجن يتنققيهم أب موتة أب جزاجن نسخان تلوز غير كانت جزا غوزديهم نابكالك شتواهم سلزي جزا بمسرته ني بانكتات زغلغل مسارحي يبللو سلزي كل جزء أستوعينا جزا نمجزا جزا لك يبلغ معس قال منال بتاب قال فيديو تات غير يلو قاسيلكا أستوعيلكا نويح مرمرا غيركا فليتكا كتغبر زلا كامبر بسمعت كم زبلو أمريكان دريم تباهيلو بخول بوليتيكانياتاتن بميديا انتشيتو سبات أبزواتون أبزواتهم زي واتهم in fact بزعبا ناي جزاوتنا أمريكا فلاي ناي 100 عمت شيلرز بهار ستادي 100 عمت واغا ناي جزا ستادي زسمعون تايلو نوبل برايس منتشر لما سبي جزاوتي أو 100 عمت فاليا يوسخون تايدا inflation تي وسخ واغاناتهم inflation adjustment غيركايو كم تزد اللي يوسخن من نال بعد أبقى لقى بوينتات أبقى تماتات أبقى لملة وسخ كون غلي زبل مزنعت له سكالا رسيجن نزياتهم تسمعكم كي تجاوبهم أستوعبنا نحن كده even ستوك ماركت ونسولك ما هنقفلكم متوايكون ورن بافت كابتم هنقفلهم بزعب زخون الزربي كنا تأنكي خز غيدي نحن تنكر دماي مهرنا زر مالك كنت تنكر كم زلنا مهرنا زياتهم نبيزنسي أنت بيزنسي زرب زلنا ريل استسبيسو جينا جين أمودا تكتفلت لك سلزي زعب زي زحجز مخرون علنا يوم أمبار إفزلو من ريو زلنا فيديوهات أبهيوتنا كلوت أنا كيرانا زغلي زبال كويو بليز تفتيهم مز فيديو لايك قبروا كابزهم كل المغرطات تفتوا عينيتيا أب كومنت سكشن كسبه كم وترو نتاع حساس معنا نكايدانا كيرانا كلوت أنا نخلي زبال كوارسات يزغرب زارس بزغنو دينا أب كال أب كربا جزي كسام الرغب تحنكون بلكم تصبغوا تشاو